أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kera hamdi ku Allahi Azza wa Jal, salavatim selam janë për pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ade prallalen e penjalen keraja Allahi açal je kosetlivo tema adva italo tane jetimengoro ku islami. To je su islami koja pažnja dela e maksimenge, posebno koja vrsta maksimija kola so bajrona bizo roditelji. Ajde mani sima na kariga misafirja mansar kamaro družbe šukar alen čialen. Kola su irar gepe ajde primerno sar jek muslimanka trebela te ovel, inaku on talek primerna čija kariga kja mari džamija, najnormalno len isilen roditelja, pa mangava kakja prigoda te častinavtume nešto, šukar alen mange, bujrum len tu menge, bujrum le mi čaj. Buyurun tu da Miçhail'e tuke. Buyurun tu da. Gel. Opučive e maksimengoro. Talo je taro najvažna pučive ko svetu. Ade ko svetu formirnena pe razne organizacije, kola so borinena pe čaloprava e maksimengere. No akatar pralalin e penjalen ku akva baro masek Ramazani, amena čoja posebno je ke grupaja taro maksimija kola su na rekuimoji tale ko Kuranem ko hadith je terminea jetimi. Akatar ka pokušinate da dževapi, soji talo dva jetimi, em koja Italija mari dužnost prema o jetimi. Na angle pralalen o hako jetimeskoro italo bud baro, o hako jetimeskoro italo povrzimo e hakoja taro Allahijem taro pejgamberi alaihi selam. Islamsku ulema koga definirinja o termini el jetim, mada misi poveke definicije, no jek tara dëja Italije kote tale složno sarine ka pengjo lajar. Jetimi italo, o kova maksimi, kova acola bizo podat, sa gjikote na nakelo periodi na pubertet. Aver grupa tari ulema kava kreu jetimi italo, se kwa jek maksimi kwa su acola jek bizo roditelja. Aver grupa kava keren i gjuvli ka ni čeljada, jetimi itali sa gjikote na pravela poro ker, pe sa gjikote na prandingjo vela. Halalen em penjalen. E jetimeskoro hako ko Allahi Azza wa Jal talo bud baro. O Allahi Azza wa Jal naredinela menge posebno pažnja prema o jetimi, posebno nežnost prema leste. Agar su Allahi Azza wa Jal tar leskeri viznetos ka krel fe emmel jetime fe la tenher. Eme jetime nikako ma bërkin, ma zabraninle nikako tartoro shukaribe. To je saverela fencar uvek premo jetimja dva maksimi su acilo jektar pere bizo roditelja, pazim to ponašaj prema leste. Wallahi Azza wa Jal, koga penela menge me spomninela kojtalo kova manuškoj ne girinelo kija mesko dive kojtalo jek taro najbare fundamentja ko islami, megju adava kava krel ere ejte levi ju kedhibu bidin fedhalike levi jedu'u ljetim. Diklan li o kova so hohavela ko kija mesko dive, ko palo no dive, emtele dela dževapiva kerindo, a davaj talo kova manuš, kova so bërkinela e jetime. Bërkinela e jetime tar leskoro shukaribe, bërkinela e jetime tar leskoro arakibe, bërkinela e jetime tari toplina leskere gushi baskoro, tari toplina leskere asai baskoro. Odo leske pralalen, najshukar primeri, talo amengjo Muhammed alaihi selam koga penela čalo jetimja vakerindo, ena wa kafilu jetimu fil džennetil hakeva. Me, e mokova su arakela jetime, sar su i pašjakala duinaja
adava manush mansar pashe kovel ko ceneti. Isto agar pšalalen. Wallahi azze wa jel spomninela koitale najbila će manusha. Wallahi spomninela menge koje kuransko ajeti so slučinjovena okole manušensar koji acilo adava maksimi bizodat ili bizodaj a zloupotrebinela leskoro barvalipe. Wallahi acalenge kavakrel innellezine yekulune emvalul yetama zulmen innema yekulune fi butunihim nara. Emo kola manusha kola so nepravedno hano barvalipe jetimeskoro halepeske jak čivjeko porovogi koj halja jetimeskoro mali koj lilja jetimeskoro ker koj čorgja jetimeskiri puf mislingjan deka čilo bizodat em tu mislinea so mangea šajte kere akariga ko akva kuransko ajeti o Allahi azze o jel kerela tu ke zoralo selami tu sađi ko te liljana dava malja dva nepomoćno maksmeskoro tu jak haja jak gaja parvarea tere maksme ki jak beše ako liljan leskoro tan ako liljan leskoro barvalipe. Šala musliman can te kuveko hako jetimeja can nepravedno te leo malje jetimeskoro a dva italo taro najbare gjunahija te napazine tero odnos prema ojetimi te dživdine uvredaja prema ojetimi te uvredine jetime dikso akergatu ki o pejgamberi alayhis salam ijtenibu sebul mubiqat duyroven taro efta najbare gjunahija me gjarla efta gjunahija najbare so spomningja o pejgamberi alayhis salam ka krel wa akhlul malul yetim te ha o barvali pe e jetimeskoro. Šala musliman o pejgamberi alayhis salam naredinela menge te zapazina maro odnos prema ojetimija te araka jetimen te zgrižinalen ko amare kera prema lende te postupina pravedno te no dvojinalen taramare čave se diko pejgamberi alayhis salam sova kerga najšukar ker talo kova ker kova isi ko adava ker jetimi em prema lester postupinela pe šukar najbila čo ker talo kova ker kote ko adava ker isi jetimi maksimi bizo roditelji bizo dui roditelji alijek em prema leste te postupinel pe bilačo ako isi tu tasavko maksimi korkorituja ačovem dikto ponašaj prema dava miskini. Šala musliman can deko pejgamberi alayhis salam preku ojetimi kergja metoda to kalbi te smiringjovel alo jek manushko pejgamberi alayhis salam te jalinel pe acaleskoro kalbi but paro ulo alo te jalinel pe acalo nemir koleskoro kalbi Jana o pejgamberi alayhis salam sou putingjale ja galino shero e jetimeskoro to kalbi nežno kovel. Šala musliman jek manush kovaso galinela o shero e ke jetimeskoro jek ke balake isitut po jek nagrada adale jetime kobor bala isile koleskoro shero odoboro Allahi se bapia odoboro Allahi shukariba pishinela tuke kotoro kitapi tartere shukar delia. Šala musliman pušle pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulallah šali te vakere amenge kolatale naj shukar delia diken so akerge o pejgamberi alayhis salam naj shukar taro delia italo te chive bah e manushenge kolengere kalbia te cidelen dar gaila tari gaila e dunyaya keri em te parva kerelen togash kogitale nai bokhale agar o pejgamberi alayhis salam definiringa koitale o nai shukar manusha diken o pejgamberi alayhis salam kobo rahmetia sine yetimensar dive bayrameskoro pejgamberi alayhis salam iklola tari jamia dikela kodroma e medina kere maksım yasar kelena
primetinghea ek maksimi kistrana mazumi beshela, Peikamberi al Islam približinela pe gileste na kla evla soske na kelea tere pralencar, tere amalencar, toga shakva maksimi ka kl ya Resulallah, sar te kelav kogana ne mandat temdai, Quadva momenti perdile peikamberes kere akea asva, Lilalo peikamberi ko poroker, Zaid no e Aishaya kълge maksimea, Parva kergele, uira kergele, em mucrele ki ulița tiranăl pe perea malențar, o maximia sautne moia, taroiec putiu amala pucenale, solo tuia gi presca tomui sine rovarno nasiasne raspoložimo, o dževapje maksimesco rokovel, avava cu acva momenti, taronai šukardat, em tarnai šukardai, o Muhammed al-Islam, em Aisha radiallahu anha. Renesinela pe coec vakti, Achiliek manushnie timea. Alo vakti o maksimi te gjall ki shkolla. Približinena pe o divesaje bajrameskere. O maksimi shunela ki učilnica sarleskere amala kerena lafi. Amare da denca ramenta isa ka gjate këldno bajramsko namazi ki gjamia. Akva maksimi bizodat. Mangela tejal ki jamia kasar tejal, koi tingarele, leskea chili samu idai, ako bayrami jana umusha. Jala pere diate rovindo, envakerla o midai, merea malas preminena pe pere da dențar taisa tejan ke bayrameskoro namazi, o midai meda mangava tejav te câldinave bayrameskor namazi pa kasar tejav, Idai kia daya situația pop parohali kainane, te niclove ko susre te maksimeske, uște li dai pirela o udara ko komshiluko, pucela e molinela kașaili taisako ga kajan ko namazie bayrameskoro, te len me maksime tu mensar. O komshie lene e maksime, e make jana taisarutno direte câldeno bayramsko namazi. Câldingeso câldingeo namazi, pala davadikel o yetimi saro çare çuminena pedadesco rovas, enva kerena o modat bahtaloto bayrami teovel, o dadar dikela sar gușinele maxime, o yetimi nane kaskete jal, kaskete vakel bahtalo bayrami, coite gușinele yetime, so ka kerel o yetimi, gelo direct no ko hoja e jamiakoro, Čuminela e hođasko rovasem vakerela, bahtaloto bayrami nekovel hođa efendi. Mana ne mandat, te bahtakeravleskio bayrami, bahtakergjum tu ke prvo tu ke o bayrami malum te pučav. Amoro data kana dikela man deka mea ljum ko bayrami, amoro datu prala kana man dikela man, o hođa ko adava momenti nasinele takati, perdileles kereja kja asvencar. Emo maksimi kakel o modat, ako dikea man upravdan, bahtalone koltoro bayram. Halalem, pakla divesa, dikene jetimen, najpotrebno i talo tomaro osmeh, tomari pomoć. Pazinen tumen pralalen ko hako prema o jetimi, pazinen tumen tarlengoro barvali petena hanle nepravedno, vallahi pralalen, o jetimi Italia menge maneti chiamarimen. O dolesc că era dova cu Allahi azza wa jal. O osmeh kolengere mujane kiranel, dar o secoa bilaci cu Allahi nekarakel. O Allahi te kerelen gorda, manusha e zajednicake, em nekarakelen taro secoa bilaci pe. Atumem pralalen em penjalen, o Allahi te prifatnel tomari badetea cu ai desutno dive, Emne karakiltne daroseko bila čipe. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Masekia biri mosiyan şukaralan tua menge masek Ramadan. Allah Allah ya Allah masek Ramadan sare amen te post
inşallah. Allah Allah ya Allah, masek Ramadan, sare amente postina ya Rab inşallah. Misafiri alotuke pravodaraneske ovki tu te kabesha trianda dive. Misafiri alotuke pravodaraneske ovki tu te kabesha trianda dive.